Ka FKJJP Southwest Khasi Hills serengkat kejeng senran lang Sekretari Shnong Gishnong Umjaran lambat Presiden Keseng Samla Shnong Diwa Area. Hakish Potri Ujemang Arhajar Arpusan Kalakang Talano Shipor ya ka Sub Center kemudian Hakishnong Umjaran hak District Southwest Khasi Hills. Kejengkang talano keseng ya kene ke Health Sub Center Umjaran kadi hadian kejengkut no kepor ke keseng FKJJP kala aipor Artayoik Office u District Medical and Health Officer DMHO bak ketenat kakoi kakya bakin tungkam no mardori kong shidalin lingkoi ibri try ya kene ke jaka ke bakil ais ngobha ke sorkar bantai ya kene ke Health Sub Center na do kesnam Arhajar Shipho rengkat kejengete sekolah bantungkam ya kitrai jaka. Uba Enbors Imyong Wadeu Information Secretary ke FKJJP Southwest Khasi Hills habakran hikilat patai kubor. Uloang bagaseng na kapor sa kapor kelalit benikendo yu DMHO badah kakatnyo trik yayong Arhajar Arpusan kelalit benikendo yu Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills. Bakin penbet no kloy kene kakam bantung kampurai kitrai jaka. Nredo mentana kaliang ketenat kakoi kakya kam sebelah patiau ya kejingli ikendo. Bad kajing ai da kajing tho jong ka sengru punjo baru doong ru ba ka seng kamban sia ban khang talano shipore kene ka sub center tak ada bena kaliang ketenat kakot kakya kana penbet chua bagi teraja ka shosho na kaliang uba coverland lengkoi secretary Gishnong Umjaran ulakerpa de sarkar bagade bena penbet no kloi kene ka kam kumba kala kular bat kiteraja ka kanang bakan omlong kajing do jung toy kipat ba jong kene ka than tini yang hemi pon ali yang jong Gishnong Umjaran ting seban ong ai koble namta tinong ilam jongka seng FKJP jongka district jongka Southwest Khasil dan ni ustri jongka information ba hidalang ni por astan sekretari jongka district hi brokoi ting seba kai namta jongka ni naling jong jongka Gishnong habang pai habang yederang kabat pat lang Gishnong tau don kai jingdu jingkermen namta jongka jingkang no ikan substantal ni habaya debat bat kitra jaka bat naling jong government kamsum le ya ka ka baki lai kular bat ka baki te naling jong Gishnong hindon kanu ka jing khangat habaya debat kani ni kerpat ni lang jong ka government lan jong ka department jong ka health center bakin le haban pen baik tham kloi kani ka kam te khnang ba ka kanum long ka jingdu jimpa namta jong ki pat ba jong kani ka dong ka ria tan jong kani ka dong jengi hangni po subsentar jong kani ko Umjaran tikubli sibun namta tinong ilam jong kaseng FKJP ai kubli namta jong ki fa pile namta ban penbek ke jing bajing met jong pat ba lang jong kani ka dong tan kubli sibun kubli sijang kena kaliang jungi nak ke FKJP Southwest Khasi Hills District menta kasengi ngilawan ban kang tala no ya kane ka subsentar hang Umjaran dei namar na kadau ba u BHMO umpatla bantung kam ya kitrai jaka ya kabaka kini kitrai jaka kila adap ban ai ya kade ka jaka bat katkum ka sekolah de ka agreement ka baki ni kitrai jaka kila ya ta bat ka office ki la kular bakin tungkam ya ki bahayang hasam jong kade ka jaka ya ka bala adap chuna ya kade ka subsentar tena kaliang ka jungi nado menta kasngi kat hado ba u BHMO na kaliang ka health department jong ka district kampat ai ya ka rai bat ya ka jubab babiang batung kami ini kong ngin nampat la ban play bat ke jing tre kam barok na kaliang ban sakri pajba nadu mata kasngi ngin khang shwa tat hadu ba na kaliang ka health department kan ayeng ya ka jubab ka babiang na ka banta ka jing mantoy jong ki trai jong ka de ka jaka bala dap chna ya ka ne ka subsentar